namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm particularly also going to post. Doing a taking link, of course, na Benjamin and the president. Then of course, I tell a woman men who are link of Shonga Rangan and also Sarah Press Rangan and in between what I can take a video that of course about Shama Combo. Yeah, so good event, of course, in traditional, yeah, rocket live news. A very president, of course, if you post someone propose one of guys, as you can see, like I forget, do you still remember kunga line or simran tago of course ka album ya Sarah Press Rangan. Good reason, of course, you one reported through President Maingan. Okay, so I can check out the comments, of course, ka rocket live news like their post, the work poster, of course, this event because iyabona man can observe the comments and go to check good like yeah, so she didn't have any shkumala and fikini kumoku majority vero ava against yonke rangana ava big as you can see kwana ifa komisa ku very msusa lo amangayi na mina a ni swi tivi ku ri he wini ni swi vona kwala ka the comments of course wa mangayi obviously ku lwa xonke rangana so hi swin'wana swa swilo ni nga fika ni swi vona swi ri karhi swi repeat too much sweswo then van'wana of course va kha va kombisa ku va lava hosi ngove as you can see kwalano wolo ka fika kombisa ku gaza hinkwayo misi ya hosi ngove hi ta kha hi hlamula of course ku ri why hosi ngove a nga ri kona this time around as you can see kwala so mara swin'wana swi leswi nga swi vona swi kha swi trenda strong a ku ri sweswo na xa makhombo na hina va le ku kombiseni ku xa makhombo wa laveka ka the event mara ni vona yi kha ku vuyelela swinene yo xonge rhanga ni fika a susiwa laha as you can see chamina va kha kombisa ku fika a susiwa ku le ku tikeni ni vona na va talenta kwala va kha kombisa ku va against whole as you can see kwalano hey ku le ku tikeni then va nga kha kombisa ku xota xa makhombo i vanhu lava nga ku repeat swinene and then va nga kha kombisa ku va lava hosi ngopfu se loko mo kha mi cheka kwala mi ta mi kha mi swona swilo leswi nga ku swi vuleni kwalano ku hi swona swi nga ku repeat swinene va kombisa ku xonge rhangana of course a suka so hey a redzi guys and then va la xa makhombo of course a hi 11 ta hosi ngopfu ni ta mi komba ku swilo leswi a ni ku tekeni ka ti-chance of course hikuva hey as you can see na xaloto kwala va fika kombisa ku ka xa makhombo na Mr Post va lo dyoha yini okay yaleyo yin'wana ya ntshembo kwalaho fika kombisa ku as long ku kala Mr Post mina hi xa bigigi ya n'wina okay then na mixo mi fika kombisa ku Mr Post a nga ri kona a ni ri mina a ni mi nga ni katsi na n'wina as you can see ti tele ti hlaya ti comments ka no mi komba example kombisa ku endleka yini so loko hi ri ka mhaka ya hosi ngopfu Mr Post ni vona vanhu va nga ri fair because Mr Post a ri kona ka events yo sungula ya rocket as you can see kwalano DJ Kondala Marimba. Let's go. Kona ku tele swinene yi ve a success hi laha na video hosi ngopfu guys yi nga ti trenda strong a va kha cinisa makatla so yale a va ambale xikipa xa red so hosi ngopfu a ri yini ka first show so a ni voni reason yo vanhu sweswo va ta na ti-complaints ngopfu first hosi ngopfu ka the second show because ka the first a invite-wini and the mani vona ku the first ta beni mahingana of course ti karhi ti complain hi swona hikuva a hi kha hi swi landzela yena vo Master T a ni zangi ni swi vona se swi fika kwalano so ni vona swi nga ri fair loko swi ku ta complain ku swi ku hosi ngopfu a nga kona hayi no a ku yihi ku yiwa a event because Mr Post a ri koka yo sungula swi ku tlhe ku ndliwa yin'wana va ndla kan'we pheyeko hi leswi swi vonisaka swona kwala so a ku yihi ka event a ni voni excuse sweswiwa so leyi tikaka of course ko yaliya ya mhaka ya xonge rhangana hayi loko khatluleriweni ya tika ya xonge rhangana mhaka leyi hi nga ta yi solve simple then of course ku tlhoko na liya yena ya xa makhombo na ni vona a phindelela swinene un'wana a nga phindeleni swinene ku i kwini so hey a redzi guys ku le ku tikeni even then of course hi vuya ka vumene hi loyi na un'wana Ebenezer as you can see a no mi kombisa ku va tele vanhu va ku hosi ngopfu va le ku chaseni i fika vutisa Ebenezer kwalaho ka so ku fika Mr Post swi tsandza kwini ma faka vanhu vo pfumela hit eka ti-last album ta vona okay as you can see kwalaho a hi tlheleni ka vumene man
so ku na comment of course leyi nga fika yi tsariwa hi Misasa kwalano na Gavaza hopefully ni ta swi edit swi vonaka kahle kwalano so Misasa kwala hi fika hi vona fika komisa ku se wa mi veka xonge tlhelo ka rhangana okay and then Gavaza kwalano ya fika komisa ku Ximatsatsa a tlhelo ka rhangana or a tlhelo ka rhanga mara loko hi languta poster leyo as you can see leyi nga kona sweswiwa yi nga updatiwa laha swona ku xonge rhangana hi lowu i le ka left as you can see and then siku ra press rhangana hi leyi yi le ka far right so ku ndleka hi ri Master T ku na postara a yi ri kona originally Man of War Jim the Caterpillar Man of War i fika a ndla vumenemene a fika a yi teka ina liya as you can see so a fika a tsala ku ni bela design mavoko la ko veka of course xongi na siku ra press kwala na gwala as you can see so ku hi fika hi pfula leyi sungula we can see ku ri xongi rhangana tanihi mi swi vona kwalano a ri tlhelo ka siku ra press rhangana as you can see leswi swi nga fika swi ndeka kona so obvious swilo leswi a vo kondi wu vomu ku Gaza of course yi va na swivulavulo hamba va nga susanga va swi teka yena nkarhinyana maybe a week swi handlise leswi a nga ta va problem ku vulavuriwa ka Gaza swinene leswi a swi ndlise swo kwala mara yi deletiwa that post ku updateiwa hi leyi yin'wana mara a va vekele va ri kusuhi kwala ya swa dela swi yiza a ku ku ndli vuma swi tiva ku vanhu lava they don't see eye to eye a ko vumenemene byebyo mhaka leyiwa I think video yi herini and overall Hey, by the way mara hi tlhe update xo nga update ni xo nga ri rhangana ke mara ta kha ku tika hi ti-enemy vanhu lava nga na ti-enemies na hina ka event leyi because ku na siku ra press rhangana ku na Oscar Makamu indirectly so and then ku tlhela ku ri na King Tsonga ku va na Gaza Bosch event leyi ku ta tika leyi ku ta tika ni ku ri amukeza msika banda kwamela mi tlika subscribe bona wena mani bona leyi i Golf 1 ni mbale Golf 1 la yi ri na sawundi ni mbale Golf 1 yi ri na sawundi yi lomba wona ya LV Golf 1 yi ri na sawundi n'wana mani ni mbale jajeng prometana leyi ni mbale jajeng prometa sawundi jajeng na sawundi